Nagiteo kinene jetekeria ngoro ngikunyita ugeni guku kwa Muthingi TV mohoro-ini maitu ma Hwaiini muthenya wa umuthi ngakihoka ati thabato yaku ni agitindia oroga kuri aria othe mathiaga nyumba cia ihoera muthenya wa muthi ngakihoka ati ni mwakundio tumae ma twakumutwarithia hari kiumia giki kana wiki ino yokete tariki ni 10 mweri-ini wa 3 mwaka wa 2024 ni ndoka ngumenyithia bũrũri wa gitinda ukigario riboti nyingi iria tuhariirio ni andiki aitu a mohoro riboti kuma county tiganite guku bũrũri-ini wa Kenya nginyagia riboti kuma Jawai toka cia bũrũri tukurukio nginya riboti cia mathako ni maingi maria tugikuharĩirie mohoro-ini maitu ma Hwaiini na mbere ndaya tũgĩtamũkĩra matemo ma mohoro. Mamwe maria tukuharĩrĩirie ni ati vijana walikuwa wanauziwa sumu ikisemekana ni pombe, wanalala kwa mitaro, wengine wameoa wasichana wazuri wanalala chini ya kitanda, msichana hako juu ya kitanda. Munini wa mutongoria wa Rigathi wa Gachagua uthing'ĩrĩria ati thirikari ndĩkũregeria hinya waguo nĩguo kũrũa na njohi thumu guothe bũrũri-inĩ. Minister wa Biraro Eden Duale utarĩria mitaratara iria thirikari ĩigĩte nĩguo kũhũrana dawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ. Twina riboti ya mwanya ya hinya wa atumia kuma ndĩrĩ cia ũrĩithia na ũrĩa meyũkĩrĩirie. Na tugagiteka makiria niguo gwitikira gutwara ithu mohoro-ini maitu ma Hwaiini ririkana ati turamemerekia imwe kwa imwe nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria wathie kuri mono wa Facebook ugutukora @Muthingi TV wathie kuri mono wa YouTube utukore @Muthingi TV na ni mutafani waku hindi ciothe ngikaria giti kia umemerekia njitikaga wa irimu wa Kimani na riu tukiambiriria riboti ya munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua na kuria athiete na mbere guthing'ĩrĩria ati wende kugwagwa hari kuhurana na njohi guku bũrũri-inĩ wa Kenya kuria muthenya wa umuthi Rigathi wa Gachagua egucerete kanitha-ini wa PCA Gateway muciĩ munene wa Nairobi na kuria augite ndarathingithio kana kumakio ni we gukorwo agite wira wake hari gutigira ati ni ahukia njohi thumu guku bũrũri-inĩ wa Kenya. Derek Gathobi niwe tuharirie riboti ino iria iragituhingurira mohoro maitu ma Hwaiini muthenya wa umuthi. Agithie na mbere na bara ya kuhukia njohi itakinyanirie ikiro na dawa cia kurebia munini wa mutongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua netatarithĩtie ati njohi ino thumu nĩ iranina mbeũ njĩthĩ, akiuga ati makoretwo magĩkoma mitaro na kũremwo nĩ kũruta wĩra na nĩkĩo thirikari ĩrutĩire bara-inĩ ya kuhukia njohi thumu. Watoto wetu vijana walikuwa wanauziwa sumu ikisemekana ni pombe, wanalala kwa mitaro, wengine wameoa wasichana wazuri wanalala chini ya kitanda, msichana hako juu ya kitanda. We are almost losing an entire generation. Gachagua nĩaugĩte ati ndaramakio nĩ gũte gĩturwa gĩake thutha wa gũkorwo akĩgeria kũhukia njohi ĩno, akiuga ati ndangĩrahĩra gũtongoria mũingĩ wa gũtũra ũnyuaga njohi na kũremwo nĩ kũruta wĩra. Wengine wanajaribu kuniuzia uoga mimi. Oh, Deputy President, unajua hii watu ya pombe ni kali sana. Wewe na ni mtu ya kuchaguliwa, si watu watakufukuza vile walifukuza Mutudho. So mimi niseme namna hii, kama hii kiti itapotea kwa sababu ya kusema watoto wetu hatutakubali wauziwe sumu, niko tayari. Hakuna kiongozi yeyote governor, unajua mtu angetaka kuwa anaongoza walevi tupu. Hata sisi tukitaka kuongoza watu wasafi, watu wako na heshima, watu wako na familia. That is the pride of leadership. Ona kuhana uguo, Gachagua nĩaugĩte ati kiumia kĩhĩtũku thirikari nĩ yaheanire mwerekera wa kũhinga kambuni iria cithondekaga njohi thumu na gũcitunya kandarathi ciao na thutha-inĩ kambuni icio gwathwo cigate marũa werũ. Oho Gachagua nĩaugĩte ati thirikari nĩ ĩhingĩte irabu iria ciĩ hakuhĩ na mathukuru oro ũndũ ũmwe na matũra ma andũ gũikara. So wiki iliyopita tumetoa masharti kali. Tumesema hakuna mtu atakubaliwa kutengeneza sumu kuiita ati ni pombe auzie watoto wetu. Kwa hivyo hizi factory zote ilikuwa nauza hizo mapombe tumesimamisha for 21 days. They apply afresh. Zile zote illegal zinauza sumu zote tumesimamisha.
Mabaa karibu na shule tumefunga. Mabaa ndani ya estate tumefunga. Gachagua nĩaranĩire ũnyitanĩri wa thirikari na kanitha wa PCEA na kũgathĩrĩria mũtungatĩri wa kanitha ũyũ Reverend David Chege akiuga nĩ mũtongoria mwĩrutĩri na mwendia andũ. We in government nikiongoza tutashikilia hili kanisa letu la PCEA. Reverend Chege and his wife have been very dear to us, the people of Karatina. He has been a great spiritual leader and he has anchored development for our parish na ametuunganisha watu ya PCEA. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Derek Gathũmbĩ. Thengi muno Derek Gathũmbĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu minister wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ Ndwale nĩaugĩte atĩ ũrĩa wothe ũgũkuruhanio na biacara cia dawa ya kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩegũtũngana na guoko kwa watho, kuona atĩ Ndwale akoretwo akĩnyitanĩra na rũhonge rwa NACADA harĩ gũthũrima ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na gũtigĩrĩra atĩ nĩ magathĩka tara mĩrũmu nĩguo gũtigĩrĩra atĩ dawa cia kũrebia nĩciagĩkorwo ikĩhuka gũkũ bũrũri-inĩ. Ndwale aheanĩte mũkana ũyũ arĩ taũni-inĩ ya Garissa agĩcakaya kuongerereka kwa ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia. The policy of President William Ruto that we will eliminate drugs and drug abuse in the Republic of Kenya. And the County Commissioner, your minister has spoken to the nation on behalf of the cabinet, Professor Duke. And he said and declared the war on drug and drug abuse. And it's one of the manifesto of Kenya Kwanza of President William Ruto. We cannot build a country where generation after generation are being destroyed by drugs. Hizo naona kuna uchafu unaingia ndani yetu. Hapo lazima tungangane na toto. Na mimi sitakaa chini na nitahakikisha kwamba uchafu huu lazima uishe. Naomba kuungwa mkono na maafisa wote wa serikali na wakubwa wote wetu hapa Sukiani, akiwemo waziri wetu, kwamba vita hivi ni lazima tufaulu. Kwa sababu hatuwezi kusomesha watoto wetu wa kike alafu huko nje vijana wanapotea au wanaolewa na nani. Mtu yeyote ambaye atazuia miradi ya serikali, hiyo barabara ya Mandera tumeweka jeshi, barabara ya kutoka Lamu Masarani mpaka Isiolo wanajeshi, askari wetu ndio wanalinda. Alafu leo unakaa hii bula unazuia barabara. Anybody who sabotages any government national project, you are the face of the national government in Garissa County. Nake mũmbunge wa gĩcigo kĩa mbere ya Rũgongo Njohi Thumu nĩaugĩte atĩ Njohi Thumu kaunti-inĩ ĩno wona yaga kũhukio na ihenya rĩu nĩ gũthiĩ na mbere ĩninĩte rũciaro angĩkorwo kĩhonia kĩa na ihenya gĩtigũkorwo kĩethetwo. Akĩaria arĩ thukuru wa Kameigua, mũmbunge ũyũ Njohi Thumu nĩaugĩte atĩ thirikari yake ya kaunti nĩ ĩharĩirie gũkorwo ĩkĩnyitanĩra na wabici ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua nĩguo gũkorwo makĩhũrana na Njohi ĩno ya Thumu makĩria kũrĩa mashinani. Wambui wa Mugo na riboti ĩno. Mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩa mbere ya Rũgongo Njohi Thumu nĩeranĩire gũkorwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kũhũrana na Njohi Thumu. Gĩcigo mbunge kĩa mbere ya Rũgongo nĩ kĩmwe kĩa icigo mbunge iria irĩ ũgwati-inĩ wa kweherio nĩ rũhonge rwa IEBC nĩ ũndũ wa kwaga gũkinyanĩria ikĩro cia mũingĩ wa mũigana wa andũ 100,000 harĩ ũikia wa kura. Na watu waache kunywa pombe mbaya. Tunataka the fathers of these young babies here wakuwe na afya mzuri, waweze kutafutia chakula au watoto. Hapa kwetu mbele we are few. Tunataka watu waweze kuwa wanazaana ama namna gani?
Akiaria arĩ thukuru-inĩ wa sekondari wa Kamigwa na Kamwa kũrĩa acemanirie na aciari hĩndĩ ya igongona rĩa kũheana ceki cia imarisha elimu, mũmbunge wa mbere ya Rũgongo Geoffrey Ruku nĩaugĩte atĩ nĩaranyita mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua harĩ bara ya kũhũrana na njohi thumu. Tunaunga mkono serikali kupitia naibu wa rais Rigathi Gachagua na Profesa Kindiki Kithure wanapigana sawa sawa ili kuhakikisha pombe haramu hakuna katika taifa letu ya Kenya. Ruku nĩaugĩte atĩ kumana na njohi thumu andũ atano nĩmakorirwo makĩũrwo nĩ mĩoyo yao, gũkũ akiuga atĩ nĩakũnyita mbaru maabitha matũra nĩguo kũhũrana na njohi thumu. Ya kwamba kuna watu 5 walikufa mwaka uliopita pale Ndawa mahali inaitwa Shani. Kwa hivyo tunaunga mkono serikali. Oneketie ritana kũrĩ maabitha a borithi, cifu na anini a cifu rĩa kũrutithania wĩra na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi nĩguo kũhũrana na njohi thumu. All the OCSs and OSPD and the chiefs and assistant chiefs lazima waunge mkono serikali, wafanye kazi pamoja, wahakikishe hakuna pombe. Ciĩgiĩ ũteti, mũmbunge nĩorĩtie mũtongoria wa Azimio Raila Odinga gũcagũra gatagatĩ ga kũrũgama gĩtĩ kĩa AU Commission kana gũthiĩ na mbere na kũrĩa kĩama kĩa bũrũri-inĩ. We support Raila Odinga to be the chairman of African Union Commission. Apatio hiyo kiti. Ripotera Mũthingi TV, Njĩtagwo Wambui wa Mũgo. Thegio muno wa boy nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere atĩ mũnene wa DCI rũgongo rwa bũrũri Mohamed Amin nĩorĩtie aikari gũkorwo makĩnyitanĩra na maabitha a borithi na honge ciothe cia ũgitĩri nĩguo kũgacĩrithia mũbango wa kũiga thayũ mwena ũyũ. Mohamed Amin nĩatarĩirie atĩ makĩria ma kaunti 3 nĩcio Garissa, Wajir oro hamwe na Mandera nĩikoragwo ikiamũkĩra tharĩkĩra cia itoi cia Al-Shabaab mahinda kwa mahinda, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria ikuũ nyingĩ makĩria. Kĩng'ori wa Gatundu niwe wĩna riboti ĩno. Rĩrĩ kaunti ya Garissa ĩgũmĩirwo nĩ wagũku wa ũgitĩri, mũnene wa DCI Mohamed Amin nĩorĩtie aikari manyitane na honge cia ũgitĩri nĩguo kũgacĩrithia mũbango wa kũiga thayũ mwena ũcio. Nĩatarĩirie atĩ makĩria ma kaunti 3 nĩcio Garissa, Wajir na Mandera icemanagia na tharĩkĩra cia itoi cia Al-Shabaab iria icũngagĩrĩria ikuũ cia magana ma maabitha a kũiga thayũ hamwe na aikari. Nairobi huwa tunapata ripoti ya crimes all over the country. Lakini mimi nikishaangalia crime ya Northeastern, Southern nafikiri is among the most peaceful town and community in Ghana. Very peaceful indeed. Crime levels ya Saga is very minimal. So vile Commandant Churia amesema, let us maintain peace. We are bordering Somalia, over 800 kilometers border stretch. Akiaria Esaka gĩcigo mbunge kĩa Barbara kũmana kũhingũra mũthigiti wa masjid, Amin atarĩirie atĩ itoi cia Al-Shabaab ikoretwo cirĩ thũ nene kũrĩ bũrũri hamwe na ndini, kũrĩa ongereire na kuga wagi wa thayũ nĩũhingagĩrĩria ũthii wa na mbere kaunti-inĩ icio. Amin ona gũkĩrĩ ũguo ahoete aikari manyitanĩre hamwe nĩguo kũhukia na kũnina itoi ici, akĩongerera na kuga no mũhaka mũingĩ ũnyitanĩre na maabitha a kũiga thayũ nĩguo kweheria thũ ciao. We must at every one given time be able to account for the whereabouts of our children. We have got foreign jihadists, people crossing over to foreign land. So let us be able to account for our children. Manyitanĩire na mũnini wake Omar nĩmorĩtie aciari makoragwo makĩmenya kũrĩa ciana ciao irĩ, kuonania amwe ao nĩmakoretwo magĩkuruhanio na gĩkundi kĩa Al-Shabaab, ũndũ ũrĩa ũritũhagia birigiceni ĩno. Al-Shabaab na dini ni kitu tofauti sana. Al-Shabaab, they are enemies of our religion. Ni kweli? And let us work hand in hand with all the law enforcement agencies so that we are able to make Saga town safe and secure. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, Gĩtwa Kĩng'ori wa Gatundu.
Thegio muno kingori wa Gatundu nake munini wa president Rigathi wa Gachagua ari mwena wa Kieni uko ni county ya Bunia kurio akianirira kigomano na aikariri giteka na rugamiriri a makorofia na makiria gitaro-ini kia Mount Kenya akiuga ati ni aroya mwerekera hari gwetha kihonia kama thina maria magumagira urimi uyu wa thogora wamo kuringana na Gachagua ni ugite ati marita thirikari nene ni mahariirie gutigirira ati ni mathorima mathina maria arimi makoragwo magicungiriria makirima urimi uyu wa makorofia na gutigirira ati ni makro makigunika na urimi wao oro muthenya. Siku ya Jumanne saa 8 nimeita pia officials ya avocado wakuje tuketi chini wanieleze hapa nipange. Nimewaita waziri Linturi tupange maneno ya makorofia avocado. Ndio pia turekebishe. Mambo ya makadamia mnajua tuliingilia. Bei ilikuwa imeteremka mpaka 20 shillings mpaka 30. Mnajua ile kazi tumefanya sasa makadamia ni shilingi 90, 100, 110. Kweli ama uongo? Na itaendelea kupanda. Hatuwezi kubali ishuke. Mambo ya kahawa tumetoa 4 billion shillings ya cherry fund ya kusaidia wakulima. Na hapa Embu we have released about 248 million. Kama kuna society hawajapatia wakulima, governor please check for us. We would like to know why. Kwa sababu pesa tayari wamepata. Haijafika wakulima iko kosa. So the governor and your deputy please follow us for us. If there is a problem let us know. Nake mobuge wa Kuhurana ure ni muikariti wa kamiti ya budget bugine ya gefururi dede nyoro ni athiete na mbere gutetera na njira nyine budget ya gefururi ya muigana wa shiringi trilioni 4.2 ya mwaka wa kigina wa 2024 na iretanyetwo gugakorwo igithomwo ni thirikari ya Kenya Kwanza akiaria ari mwena wa Kasese Eldoret guko ni county ya Uasin Gishu dede nyoro augete ate muigana wa shiringi milioni 26 hari kigina giki kia budget nicio itanyetwo gukorwo ikiagirithia sekta ya githomo na makiria hari kwandikithia arutani aria magikoretwo makiruta wera wa mathomo. Katika hayo yote tunafanya ya kusaidia viongozi wetu kubadilisha nchi ya Kenya. For the last 2 weeks tumekuwa katika kazi ya kutengeneza budget policy statement ya budget ambayo itatuongoza from July of this year. Na katika hiyo budget tuliweza ku build up on the many things that the president has already accomplished. Number 1, tumeweka pesa ya fertilizer. Na sio fertilizer peke yake, tumeweka pesa ya all the inputs. You know, Kenya, for us to start talking about GDP growth, we first of all have to be independent in terms of the supply chain of food. Neno ingine yote barabara na zile zingine amesema for Kenya to develop, Kenya cannot develop when only a part of Kenya is developing. The president has told us for Kenya to develop, all parts of Kenya have to develop, and therefore we have to allocate resources equitably across all the regions of Kenya. Na ya mwisho kali 26,000 of them, we want them to be confirmed on permanent and pensionable terms. Kwa sababu hawa wengi ni wazazi pia, wanajitolea sana, tunataka wapewe kazi na serikali, kazi ya kudumu. Na katika hiyo fedha pia 26.3 billion, tumeweka pesa of hiring an extra 20,000 teachers katika the next financial year. Na haya yote ni maneno ya elimu. Mnajua mlijiandikisha hapa juzi. Wengine wenye hawajakuwa kwa register. Wale 70 years and above, severely disabled and orphans. Wale walijiandikisha hapa juzi, I want to assure you, you might actually receive your first payment either this month or next month. Wale walijiandikisha juzi. Na witu ripoti iyo niyo igukorwo igitweka mwikigago ikirie ndugathi haraya nituracokera na mangi maingi.
pata ako ndani. Sentiment hii unaona inasemanga. Kwa hivyo sisi hii na katika enda kwa moshari skating skates za freestyle. Sentiment but our votes have not been, and those Nitwagicokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere gwikara guku kwa Muthingi TV na ro tugithi na mbere ni ati ahuri biashara acuma nguru ni maikitie ritana kuri thirikari ne ukorwo ikimanyihanyihiria thogora wa kigina gia gukorwo makirihira license yao makiuga marenda thirikari ya Kenya Kwanza ikorokia thogora uyu kumagia shiringi 250 nginyagia shiringi 1,100 niguo mahote kwimathira na biashara ino ya cuma nguru. Wambui wa Mugo na ripoti ino. Endia a cuma nguru ni maikitie ritana kuri thirikari ria kumanyihiria marihi ma license kuria maugite ati marihi maya maiguru ni mahotometie thuguri ciao. Makiaria na andiki ya Mohoro kaunti ya Nakuru, endia ni mahoete thirikari kumanyihiria marihi ma license kuma 250 nginya 100 niguo kuhota gutwarithia na mbere biashara ciao. Kupitia serikali ni kwamba watu support license yetu imekuwa bei kali sana. Kwetukira muikariri giti wao Joseph Wandaka, ojoria aya ni maikitie ritana kuri gavana wa Nakuru Susan Kihika ria kumateithiriria na kumatangikira kiriro kiao na ihenya. Kuringana na Wandaka, marihi ma license kaunti-ini ino ni shiringi 100 guku akiuga ati ti endia othe mari na uhoti wa kuriha marihi maya. Pia gavana wetu license yetu ya scrap tunalipishwa 100,000 na tunasumbuliwa sana na watu wa county. Tungeomba hiyo license irudishwe 10,000 vile ilikuwa, sababu maana Ndaka ni ugete ati biashara ya wendia wa cuma nguru ni ucungereire hanene hari uthii wa na mbere bururini. Karibu watu milioni 1. Kwa hivyo sisi tumechangia sana upande ya economy. Tungetaka pia hata serikali tusaidie, isaidie hii watu wa scrap, ni watu wanasaidia economy sana. Endia ya cuma nguru nimeranire kurutania wira na thirikari niguo kuhurana na turia nime aria matarumagirira watho.
Oho Ediaya nimaugite ati nimeharĩire kurutithania wĩra na maafitha a borithi nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri ni wagacĩrithio na watho ni warũmĩrĩrwo. Wameamua kwamba watachunga mali ya serikali na hakuna mtu atakubali kwamba kuona kitu ya serikali ikiguzwa. Kuna watu ambao wanatusumbua, wale hawatosheki. Kuna watu wanataka kukula mali ya bure. Hawa ndio tunakasana na hawa. Tukijua mtu anaiba vitu vya watu ama anaharibu mali ya serikali, tunakaribiana naye, tunang'eng'ana naye ama Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Wambui wa Mugo. Kaige wa Kenya na makiria kuri ndorere iria ikoragwo igĩtabania mĩhang'o ya ũrĩithia ta ndorere cia Samburu nĩ makoragwo magĩtũngana na ihĩngĩca nyingĩ makiria ta ihiko cia tene na gũkorwo makĩruithio kĩa hinya ona kwaga mathomo na bara cia kĩmũciĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩ na tabarĩra ya mwanya kũrĩa atumia aya a Pokot mahũthĩrĩte hinya ũyũ wao harĩ kwĩgacĩrithia kĩmũtũrĩre. Atumia kuma ndorere itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ mekoraga hatĩka-inĩ ya kwaga kwĩgacĩrithia kĩmũtũrĩre nĩ ũndũ wa ihĩngĩca itiganĩte ta ihiko cia tene na kwaga gĩthomo. Na ĩndĩ nĩ gĩkeno kũrĩ atumia a mwena ũyũ thutha wao kwĩgĩra na ũgĩ wa kwĩgacĩrithia kĩbiacara. Kama wa mama ya Pokot samani tulikuwa tunakeketwa samani na tunapeanwa kama wasichana ya Pokot kwa haraka. Hatukwenda shule. Aswa mimi nilienda shule mpaka class 7. Hasa nikapeanwa haraka. Nilikuwa World Vision ile inaitwa Canada. Kuringana na Monica Siliang, mutumia umwe kuma itura ria Betei Pokot ya irathiro, atumia ni mekoraga ndumaine kwa ihinda inene na kumagiria minyamariko no indi ihinda ni ikinyu atumia aya meyukiririe na kuonania hinya waguo wa kwimathira. Hasa tukakuja kama sisi tukakuja kuambia wase wetu tukae pamoja. Kuna kitu ya ile inaitwa village enterprise anafunza mukae pamoja, mkiuza kitu tuseme kama sisi mabwana zetu akiuza ng'ombe samani, uwezi uliusia ngapi ng'ombe ama ulipata pesa ngapi. Kuringana na mutongoria wa kiama gĩkĩ Laego Kero akirekereria ndũmĩrĩri yake mũthũ wa gũkũngũĩra atumia thĩ yothe, augĩte atĩ bũrũri wa Kenya rĩu nĩ ũrathiĩ na mbere ũhĩmbĩirie ũtongoria wa atumia na kũmahe mĩeke ĩtiganĩte. Na we always say women are naturals of nature and the world is feminine. So on this International Women's Day, we are proud to say that women are taking charge. We are no longer victims, but we have taken charge of reversing the negative effects that we've had in our landscapes, and we have taken charge to restore them. Ngĩribotera Mũthingi TV, Ngetwo Wairimu wa Kimani. Nĩ ũndũ mwega kuona atumia gũkorwo makĩhũthĩra hinya wao kwĩmathĩra na kwĩgacĩrithia kĩmũtũrĩre. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bamĩrĩ ĩmwe kũrĩ andũ atatũ nĩ makoretwo magĩikio ngono kuma itũra rĩa Cheloyo kaunti-inĩ ya Nandi. Nĩ maikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi thutha wa gũkorwo magĩkuruhanio na wendia wa njohi thumu harĩ mũngũrĩrio ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na kũrĩa mahingũrĩirwo thitango mũthenya wa ũmũthĩ. Kamanda wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Mosop Simon Muli augĩte atĩ atatũ aya nĩ megũkorwo makĩhũrwo faini. Joshua Njuguna nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Andũ atatũ a bamĩrĩ ĩmwe kuma itũra rĩa Cheloio gĩcigo-inĩ bunge kĩa Mosop kaunti-inĩ ya Nandi nĩ maikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi kũrĩa mahingũrĩirwo thitango ya kwendia njohi thumu mũgarũ na watho. Kuringana na OCPD wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Mosop Simeon Muli nĩ ekĩrĩte mũkonde ndeto ĩno akiuga harĩ biriceni yao nĩ mahotete kũhithũkia rita 1,000 cia njohi thumu o hamwe na thaburia 37 na mĩtũngi 5 ĩrĩa ĩratũmĩkaga kũrugĩra njohi thumu. Tuliweza kupata habari kwamba kuna wazee ambao wanatengeneza pombe
mahali fulani katika Chepkoyo sublocation, Cheloyo village. Na tukapanga operation nzuri, na siku ya leo asubuhi sana kuanzia saa 10 tuliweza kupanga operation ambayo ilifana. Na tukaenda kwa boma ya mzee mmoja ambaye anaitwa William Lelei, ambapo tuliweza kupata kangara lita 900, na tukaweza kupata sufuria 37 ambavyo ni vifaa vya kutengenezea hiyo pombe ya chang'aa, na pia tukaweza kupata mitungi ya kuchemshia hiyo chang'aa mitungi 5. Hawa watu tumeweza kumkamata, na tumeweza pia kumkamata na familia yake ambao wanashirikiana, na saa hizi wako ndani. Muli ni augite ni meguthie na mbere mara ino niguo kuhota gwikia ngono andu othe aria mararuta biashara ino. Na sisi kama serikali hatutachoka kuhakikisha kwamba hii pombe ya chang'aa imeangamizwa kabisa katika Mosop, Nandi North Sub County. Murugamiri wa atumia kaunti-ini ino ya Nandi, Cynthia Muge, ni augite atumia aria maratiga biashara ya kwendia njohi thumu ni mariteithagio na njira ya thomithirio ciana ciao na kuingirio ikundi-ini iria mareheagwo 200,000 cia kumateithiriria kwambiriria biashara ciao. Tutafanya special consideration tuwasomeshe hao watoto ndio waache kupika hiyo pombe. Murugamiri wa ikundi cia atumia kaunti-ini ya Nandi, Sally Keino, ni erite athuri magirire kuigiririka hari wira-ini wao na makiria wa uramati wa msie. Mara nyingi tunalaumu wa mama, na nataka kusema hii kama mama pia ya kwamba wazee pia wameacha jukumu lao. Kiribotera Muthigi TV, Jitago Joshua Jogona. Thegio muno Joshua. Na riu tugithii na mbere ni ati atongoria ngurani a Meru ni macakaite matura mamwe ma kaunti ino ni gukorwo magitigwo na thutha muno ni uthii wa na mbere kuria kuringana na mubunge wa Imenti ya gatagati Kirima Ngujini uria ukumagaritio ni minister wa uruti wira wa muingi Moses Kuria ni augite ati matura maige magoko mwena kana goko mwena wa Meru matikoretwo mari na farafara cia rami oro hamwe na wabici cia county kana cia thirikari nene. Central Imenti hii unaona imekuwa giant hapo mbeleni kwa kila kitu. Central Imenti ilikuwa kwa serikali zote kutoka ya Jomo Kenyatta, Rais Moi mpaka kufikia wakati huo serikali ya Samuel Arap Ruto. Waziri, kwa sababu Ruto president ya merandi uwanja mara nyingi hii na amefanyia siasa hapa, twakutuma leo ukienda mwambie watu wa Central wanasema tangu awe president hatujasikia effect yake Central Imenti kwa njia yoyote ile. We gave 48,000 votes to this government of ours, but our votes have not been appreciated. Kazi ya Huduma Center iko kwa wizara yangu, na kwa sababu hata ukiingia Google ama Biblia ama wapi hakuna waziri mwingine wa hiyo mambo isipokuwa mimi. Kwa hivyo nataka kuamurisha mara moja, ifanye mara moja. Nimeamurisha CEO wa huduma Leto Mugambi akuje hapa alete watu wa huduma ya Meru. Hakuna kutembea mambo ya ID, mambo ya birth certificate, mambo ya good conduct, mtachukulia hapa kweli. Mwisho ni kuwauliza viongozi wote, tafadhali wa eneo hili tufanye kazi pamoja. Na tufanye kazi pamoja na tutetee watu wetu. Mimi nasemanga taifa ni kama blanketi. Hata kama huvuruti kwako, kuna mwingine anavuruta kwao. Kama kuna kitu iko juu Meru, sasa export ya vita iko karibu kupita ya miraa kama kashi korobo hapa Meru. Nitaka kuwauliza viongozi, kwanza mtulize mambo ya vita hapa. Hakuna, mkiendelea vita ya viongozi hapa Meru, mambo itakuwa inawapita juu. Na msisahau, kama kuna kitu ya Meru ilikuwa imeandikwa ikuje Meru, mkute mnapigana. Bado si ati itaenda kukuliwa na mbwa. Kuna wengine wanagojea.
Mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ ũthigatĩtwo kũhũthĩra njĩra ya gũbanga ũciari arĩ ta njĩra ĩmwe ya gwĩthemana na ikuũ cia atumia hamwe na ciana ciao, kũringana na minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno Andrew Wamalwa, na kũrĩa augĩte atĩ nĩ harĩ bata wa aciari gũkorwo magĩthemaga na gũkorwo magĩbanga ũciari nĩguo gwĩthemaga oro hamwe na gũkorwo makĩaga kana makĩremererwo harĩ kũrera ciana ciao na njĩra njega. India today, they're starting with issues of sanitation. There's garbage. Garbage tunapata usiku moja umejaza hapo takataka. In the morning you have to have graders na toyo takataka ndo gari zianze kupita. So if we don't control our population, we put pressure on the existing resources. Bungoma County, we have moved from a fertility rate of 5.1 to 3.6. Yani, the average number of children a woman of relative age can have has moved from 5.1 to 3.6. So wanaume msifanya mama waongeze population tena, sawa? We need to, lakini msifikie Murang'a. Unajua, I was in a meeting last week in the Council of Governors. As much as we are advocating for things with maternal and child health, my counterpart from Murang'a was looking at me in dismay. Already as a county, we have tried to increase accessibility to healthcare services. We have opened up 33 new dispensaries to offer care to our people within 1 year. We have moved from 114 dispensaries to 147 dispensaries within 1 year. So that no mother can go beyond 5 kilometers without reaching a health facility. Two, we have ensured that the focal point for treatment of our mothers and children should be the health center. Na riboti iyo niyo ĩgũkorwo ĩgĩtwĩka mweke kangĩ ga gũikiria ndũgathiĩ haraya. Tũkwarĩrĩria riboti ingĩ cia mwanya iria tũgũkorwo tũgĩcokereria nacio, na ici imwe cia hamwe nĩ riboti cia mathako. Kwa hivyo sisi kama wakuwa wamejipanga. Sasa seneta yetu mimi namwambia sheri ya wagonjwa wa kifua mbele angana na
ya mwihang'iri ogoko kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Tugicokereria na riu tugithi na mbere turaingirira hari kamiti ya Senate gukorwo igikirerio na njira nene kuria gicunji kia aikari kuma county ya Isiolo ni matetetie kamiti ya Senate igie mathabu ma muingi iria itongoratio ni Senator wa Homa Bay Moses Kajwang kuria maugite ati ni maharirie uteti riri mari icera-ini county ya Isiolo na indi ni ihinda ria kurutira wira handu wa kura uteti utari na maana. Kwa hivyo sisi kama watu wa Isiolo sisi hatuna na yeye, na pia wale wa senators ambao ilete senators walikuja wakiwa ni supporters zake, sio watu ambao wanakuja kwa oversight. Hatuna, wamejipanga watu wa ODM, kina Omtata, kina Ojwang, Cheregai ambaye hata watu wake mwenyewe yeye namaliza, nataka maliza hii watu yeye naleta na nakota watu ile ambao watu wanachukia watu. Kwa hivyo sisi hatuna imani na hawa, hata Senate mzima sisi tuko na imani naye. Sasa seneta yetu nakuja haraka, mimi naona katika makambili hakuna kitu unamalizika. Mimi namwambia hii watu, hii serikali kama anashikana pamoja, maendeleo yanaendelea. Lakini kama kila mtu nafita bande hii na bande hii, hakuna maendeleo. Na tunafanya kazi na tunaishi katika hii county. Tunakanusha siasa duni kama ile ya jana, jambo ambalo tunashangaa seneta yetu ambaye ni seneta tulimchagua kwa roho safi, anaenda kwa mosheri. Mosheri ni mahali inahifadhiwa maiti, mtu amekufa. Anakataa kuenda kuangalia wagonjwa wale wako katika hodi akiwa hai. Hiyo ni hatari sana. Katika kaunti hii ama kazi hiyo ya seneta, tunashangaa hata saa hizi sisi wasee tumetoka mkutano ya usalama. Usalama ndio tunaweka kifua mbele. Kuna mambo juzi nimesikia, tumetoka huko. Bwana kama seneta tumeona mambo wizi mingi sana juzi ya mifugo simeendelea, ambaye sisi sasa wasee ndio tunangangana naye. Seneta aongee hiyo, yeye anaenda moshari. Kuangalia nani kama ako moshari? Emwe kwa imwe riu tukorwo tukigira kuria iharo-ini citu na kuria KCB RFC marongereire kunyita itemi kirekanire semi-finals bitikaini cia gikombe kia Kenya Cup kuria makang'ethanira na kirafu ya Kenya Harlequin kana Menengai Oilers kirekanire semi-finals. Kirafu ya KCB marahotirwo ni kirafu kia Cabras Sugar na point 14 wa 10. Lungi tupeno koni haraka. Anaki. Sasa wewe anabeba wapi? Gentlemen walk, gentlemen walk, walk. Ini hapa kwa mama. Sio imeisha. Hakuna.
Lazima work. You have to work, boys, work. Oscar work. Nayo county ya Machakos matafaniria mehareria mabetika cia Africa Skating Championship kuria ciana cia ukuru wa miaka eri nginya 16 maranyita itemi kuria Calvin Wafura muruto wa grade ya kanana kuma thukuru wa Alibad Academy niwe arahotanire thukuru wa Millbrook nio mara togirwo tanaba emwe Alibad Primary na baigire na Menegai Primary maragioka na baithatu. Kwa majina naitwa Vincent Muli. Mimi ni kocha wa team inaitwa Menengai Hill na pia mimi ni kocha wa klabu inaitwa Sprint Skating Club. Michezo ya skating ama mchezo wa skating ndio umeanza kupata umaarufu haswa kwa mashule. Skating inakuwa considered a dangerous sport. It has to be well planned. It has to be well organized so that we manage to keep our athletes safe. For one to participate in skating, lazima kuwe na helmet ya kumzuia kichwa, akuwe na hizi guards kwa mikono, miguu, na pia skates ni tofauti. Tuko na skates mara mbili, kuna za speed, zile ambazo unasema umeambiwa kuanzia 30,000 kuendelea, na tuko na hizi fitness skates za freestyle. Hizo unazipata zina range from 5,000 to 8,000 inategemea. Generally skating is an expensive sport, but tukipata support from maybe the government na well wishers, also sponsors from other corporate companies, itaweza kugrow kabisa Kenya. My name is Shanice Maiba from Mount Sinai CMI School. I love skating because it's also an exercise and also very good to learn. I am planning to continue with the sport of skating so that I can also represent Kenya. My name is Calvin Hemba Afula. I'm in grade 8. I've just won a 12-13 year category, position 1. This is my second time participating in school skating campeonatos. The first one, I was a beginner, a game called skating, because it builds your discipline, your mentality, and your relationship between you and others. In future, to be a international speed skater who participates in international games like outside Kenya. Na mwirere wito hau niho gugukorwo ngikiraga turumoge mohoro maitu ma hwaini muthenya wa umuthi ngatho cia mwanya makiria niguo gwitikira gutwarana ithuguma ria twambirie mohoro maya maitu nginyagia riu ngatho cia mwanya muno makiria kuri aria othe tugikorwo tukinyitanira kuria nenda-ini citu ciothe cia kinyaneria aria magikorwo magituma ndumiriri ciao kuria mwena wa Facebook. Njokerie ngatho aria othe tukiuma na guku mwena wa studio aria magitigirira ati mohoro maya maitu maye gukinya na njira iria ifashiririkite. Mambiriirio ni producer wako mundu gwitwo Mwangi wa Murugi, Salini wa Uma, director wako Aizono Uma kuria mwena wa graphics. Kamera wako mundu gwitwo Desmond, ni ndiri na udungi jetikaga wairimo wake maniga kwendithiria utuku mwega urarie mwaki tugatugana muthenya wa rucio.